Ao ke a o dumedisa ngwaneso ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Ke Bishop Daniel Rantle a nang le wena hape ka tsatsi la kajeno. Kajeno lena re nka thuto ya rona sehlooho sa yona se re sefate sa feiye se a rohakwa. Ke thuto ya rona mashome a supileng a metso e robong. Re nka ho mareka kgaolo ya 10 temana ya 12 ho isa temana 14. Re be re nke temana 20 ho isa temaneng ya 20 ya motsolomong. Thuto ena ke itse ke o mareka kgaolo ya 11 temana 12 ho isa temana 14. Re be re nke 20 ho isa temaneng ya 20 ya motsolomong. Ya re ka o sasane ha ba etswa Bethania a lapa a bonela hole sefate sa feiye se nang le mahlaku aya ka hore mohlomong ka fihlela ho hong ho sona, empa ha fihla ho sona se ke a fumana letho ha e se mahlaku fela hobane ne se nako ya difeiye. A bua re ho sona ho qala jwale ho sebe motho ya sa tla hlola a eja tholwana tsa hao le ka o sa feleng, mme barutuwa ba hae ba utlwa. Ha re fetele temaneng ya 20 le 20 ya motsolomong. Ho sasa ha ba feta ba bona sefate sela sa feiye se omeletse hohle ho qala ka metso. Ya ba Petrus wa elellwa a re ho yena, Rabi, bona sefate sa feiye se o se rohakileng se omeletse. Pala lentswe fela kana morena e hlonafatse ka Kriste morena wa rona. Amen. O tla hopola ngwaneso hore hona jwale tjena re mokgahlelong o Jesu a leng ka hara Jerusalema pele ho tshwarwa hwa hae le ho thagiswa ha hae. Mareka ha totobatse hantle se etsahetseng mona, empa ho lekanngwa hore Jesu o na tswetse ka ntle ho Jerusalema a le mathukong a yona, mme ho bonahala Jesu a ne a lapile mmoho le barutuwa ba hae moo mabaleng hona teng. Jesu le barutuwa ba hae ba bona sefate sa feiye se na le mahlaku a matalana. Jesu le barutuwa ba hae ba ile ba makatswa ke dintho tse pedi malebana le sefate sena. Taba ya pele ke hore e ne se nako ya hore difate tsa difeiye di ka beha mahlaku a jwalo. O ka sheba taba ena ho Matheu kgaolo ya 24 temana 32. Taba bobedi, difate tsa difeiye ha di beha mahlaku di se bile di beha le difeiye ka botsona hona moo. Ha di beha mahlaku di se bile sentse di etsa ditholwana, empa sena ha se a beha letho, ke mahlaku fela. Ho ka thwe Jesu o na ka re bona sefate sena sa feiye se mahlaku a matle hakana pele ho nako ya difate tse ding tsa feiye. Ha e ka sefate se etsa hore batho ba lebelle difeiye ho sona ho tlamehile be jwale ha eba ho le jwalo e tle be le difeiye tsa pele, empa le a bona hore ha sena difeiye. Tsebang hore ha se sa tla hlola se beha letho, se a kula. Ke ntho eo o nahanang Jesu a ka e bua. Tsebang hore ha se sa tla hlola se beha letho, se a kula. Hape ho nahana hore Jesu ka sefate sena se tjena o etsa thuto ya hae a lebanya le ho tshwana le baetapele ba badumedi ba Bajuda bao e reng ha motho o sheba o mamela mantswe a bona mantswe o bona le mekgwa ya bona, ebe o na le tshepo, o ba le tshepo, o nahana hore ho na le se molemo ho mantswe ao le diketso tseo tsa bona kapa mekgwa ya bona eo ka e fumana bakeng sa bophelo. Jesu
ka thuto ena o lekanya hore ka bomadimabe ha o jwalo mme ho bonahala e le bodumedi bo ka ntle bo ka hlahang ka dintho tse itseng empa ka hare bo lesio mme boemong bona ba leng ho bona ha ho letho le fumanang la bohlokwa ho bona. Jwale ka letsatsi le hlahlamang ba se ba bona sefate sona sane ba se bona sefate sela jwale se bontsha ho omella se ntse se omella ba bona ntse se omella ba ntse ba shebile ba bona ntse se omella. Petrus ha bona ho a re ho Jesu, Rabi, bona sefate sa feiye seo se rohakileng se omeletse. Ke temane ena 20 o tla lemoha wena mmohi e motle hore ona ke mokgwa o Petrus a bolelang se ba se bonang ha ile Jesu yena ha ka a bua thohako ho sona. O mametse Pablo ena o utlwile ha o mo Jesu a boletseng thohako ho sona ka tshubutsi e jwalo ka polelo ya Petrus ha ka bua jwalo ka ha Petrus a bolela ka teng. Hona le ditlhaiso tse pedi tabeng ena tse malebana le taba ena ya sefate sa feiye. Ntumelle hore nke ke di beha ditlhaiso tsena tse pedi. Ba bang batho ba nahana hore ba nahana ditaba tse bolelwang ho Luka kgaolo ya 13 temana ya botshelela ho isa temana ya borobong ka sefate sa feiye se sa arabeleng jwalo ka difate tse ding. Ba nahana hore e ne le sona sena se bolelwang ke Mareka. Diphuputso empa di supa hore Mareka o na bolela ka sefate seo e seng sona sane se bolelwang ke Luka. E leng hore ke bohlokwa ba hore re shebang ka hara Bebele hore na ke di ntho tse bitswang the criticisms ho rona baruti la tse ho tla bua ka di-criticism ke di form criticism ho tla hla textual criticism le tse ding hape ha re sheba re fumana re tlameha hore re taba tsena ha di tshwane ha se sefate se le seng le sane se bolelwang ke Luka. Taba bobedi ba bang jwalo ka Petrus ba nahana hore ha Jesu a ne a re ho sebe motho ya sa tla hlola a eja ditholwana tsa hao le ka o sa feleng e bueng ho Mareka 11 temana ena ya 17 ba re ka polelo yona eno e ne ehlile e le ha a se rohaka mme jwale a bontsha barutwa ba hae hore yena ke Modimo. Ke seo menahano e meng ya batho e nahanang jwalo. Ha ho moo morena Jesu a kileng a sebedisa ditshoso le dithohako ho mang kapa ho eng kapa eng. Tabeng ena jwale e re isa moo re ka ra shebang temana ka temana. Ke kopa hore re shebe temana ya 13. Nka mantswe ana reng a se ke a fumana letho ha e se mahlaku fela. Mona Jesu o lekanya bodumedi bo ka hlahellang mahlong a batho e le mahlaku a matle empa sena ditholwana. Ke bodumedi o re bodumedi bo jwalo ke bodumedi bo sa lokang. Moapostola Paulus o be a re tumelo e senang mesebetsi e shwele shwi. Mahlaku a bonahalang bodumeding ba rona hona jwale a bonwa ka di-uniform tsa dikereke tsa rona ha di aperwe ke batho. Haeba ha o hlahe mesebetsi e lokileng e tlotlisang Modimo moo, seo se ka swabisa Jesu ha a fumana e le mahlaku fela. Bohle re bona mehaho e metle ya dikereke. Ha re bona mehaho ena dikereke ho lokela ho hohela ba ho taba ena ya mehaho e metle ya dikereke e hohela batho. Empa haeba ho sa fumane se molemo seo kereke e se etseditsweng sona,
e tla be le makala fela, e tla be le mahlaku fela a kgatlisa mme Jesu ebe o nyahamiswa ke boemo boo. Ha bakreste ba ka bona ba bina ha monate, ba rapela hantle, ba bile ba rera lentswe la Modimo hantle ho batho, empa ho sa hlahi ditholwana, ho fetoha lefela la mafela. Ha mokreste e le yena a bile a ipolela hore ke mokreste, empa a sa tsotelle ba fokolang, a sena tshwarelo, a sena kgotso ka ho yena, o tlisa ho swaba ho Jesu, hobane makala kapa mahlakwana a bonahala ka ntle, mme ha ho ditholwana tse lebeletsweng. Moprofeta Isaiah o kile a re ho mane ho Isaiah kgaolo ya 5 temana ya 4 karolo ena ya 4, o re, ha ke ne ke tshepile hoba e tla beha ditholwana, o na bua ka tshimo ya morara. Ha ke ne ke tshepile hoba e tla beha ditholwana tse monate, ke eng ha e behile tse babang na? Ke Isaiah kgaolo ya 5 temana ya 4 karolwana ya teng ya 2. Ante Jesu ho Luka kgaolo ya 6 temana 46 hore, nna le mpiletsa morena kanthe ha le etse tseo ke di bolelang. Man ho Jakobo moapostola Paulus o ngolla Jakobo hore, bana beso, Jakobo mo a ngolang teng o re, bana beso, ho thusang le ha motho a ka re ona le tumelo empa a sena mesebetsi. Ha re temaneng ya 14, ho qala jwale ho sebe motho ya sa tla hlola a eja tholwana tsa hao le ka ho sa feleng. Moriti wa heso, wena mmoledi, le wena he mametseng thuto ena hona jwale. Mantswe ana Jesu ha a supi kgalefo, ha a supi kgalefo ya Jesu ho hang. Seo le thuto ya hae ke hore tumelo kapa kereke ya hona jwale haeba e sa bontshe ditholwana tshebetsong ya yona, e se e qadile hoba ho se senang thuso lefatsheng. Ha e etsa jwalo e ya shwa. Haeba kereke e sa bontshe ditholwana tsa yona lefatshe, e supa jwalo ka sefate sane seo mahlaku a sona a neng a le teng fela, ebe ha ana ditholwana, e mothating wa ho shwa, ya theoha, ya fela. Hona ke temoso eo Jesu a e lemosang bohle ba dumelang. Jesu Matthew ha etsa temoso ena, o itse sefate se seng le se seng se sa beng ditholwana tse monate se tla rema, se lahlelwe mollong. Ke mane ho Matthew kgaolo ya 7 temana 19. Ngwaneso, thuto ya ka jibolena e kgutshwane hakana. Ke rata hore ke re felle hakana, mme morena a hlonolofatse ka lebitso la Ntate le la Mora le la Moya wa hallang. Amen. Ke kopa re rapele. Modimo Ntate wa rona ya lehodimo, ka nnete re a leboha ka thuto eo re fang yona. O re hlokomedisa ka dintho tse ngata, mme Jesu mora wa hao ha a ruta dithuto tsa hae, o bontsha ka dintho tseo etsang hore ha re sheba ka tsona re fumane thuto ya hao e tebileng ka ho rona. Hlonolofatsa moimaleng hona teng, ka hlonolofatsa re etelle pele Ntate, ka Jesu Kriste morena wa rona bo konjwa le behlesna bofelo. Amen. Khotso ngwaneso, khotso ya morena be le wena, ena ke thuto ya 79. Khotso ya morena, hopola hore me re le ngwana teng re ditabeng tsa Jesu Kriste ka hara Jerusalema pele ho tshwaro le thabiso ya hae. Khotso ya morena be